Ke Shillong Sports Association SSA kala pentip ban sedang no ya ke 4th Division ha ka arpunyo terik jeliw arajar arpusau Hamadan SSA Stadium Polo. Ha ka 4th Division kidon baro arp kendai teliki team. Ya ka 3rd Division en sedang ha ka tayo balai jong naitung arajar arpusau. Ke 2nd Division kanlong ha ka tayo ke beningkong jong nailar. Ke 1st Division ha ka tayo balai jong penai nailar. Kadba ke Shillong Premier League kan sedang ha katayo baar jong penai nailur, bat ke Champions League kam knockout kan sedang hau naiwing arjar arpusa. Ha kini ke Champions League kam knockout ki don chpaut ligi team artli na ka 4th Division ki balong ka ladu bat ke bawan baar. Kumjo ha ka 3rd Division, ha ka 2nd Division, 1st Division bat na ka Shillong Premier League. Ulay ru bay ka 4th Division en penyele akai ru Hamadan MFA na lor ke SSA Stadium. Ke SSA lingba ke tournament committee bat ke MFA kila rai ban itu ya barok ki coach bat ban thok shiti sha barok ki club ki bala penyeso at coach sha ke SSA ki day ban wan sha ke association ban register ya lade ki khusnam song pisa kin kham he mentau snem sha barok ki division la ong kinong penyan to publish boni pigi print and electronic media nadu SP news Maufor, Batesi, T7, Pegngor, Nong Sanghima, Shillong Time, the sports room. Te kumbapitip higi ka hadian ba nilayo ay annual general meeting lalaban panhamay ki council member jong ka Shillong Sport Association bat kumta katakalong haka shitrik jong Bunay June bat marmar ka santrik jong June nilayo ba siyong council meeting bat haka council meeting nilaya jiet ki chairman vice chairman bat ki members jong ki different committee mahani ngidan ki committee hadu kumba likely ki committee ki baper but kabaham kong san kalong ba ki babun na kirai kalong ba la forward lafa sa ka tournament committee kumda khat khandai tarik Bunay June ka tournament committee jong ka Shillong Sports bala hadir platform ya ka committee da council kabulong khatsantri ngilesyong perkhat kam shibun ki bar khoj hakabede barkani ka football tournament jong ka season 2024 te kumda beningkong ning sap kalong ba ngila laban revise ya ka calendar kabala dep ban notify kat kum ka circular jong ka council ka bladep nawar bangila kum sadien kum basi banai kum jing tumu bangini sedang ya bunai ni te nak benda ka jing tamai ka nakit kam ka annual general meeting tengila ka calendar ngan su ombe detail ni ka calendar nak benda ka season 2024 kolong kumni kum biletip ya ka renewal jong ka affiliate club ka ladep ko proses nang ta ka interclub transfer ania sign ka ladep nang ta kababot menda kalong baginya sedang no ya ka under 24th division but niladap ki formalities barkhot ki team ki balai simbata nalor ki bala dep affiliate barkhot ki bala ai ki entry fee ki bala confirm ki long arf hondai tali teams but ba sontana benyetu ifi ba namar bangilerai na tournament committee baginya sedang ka arfunyo tri June uni usnam arpo sao kumta baki iki berkhoi kinong biya bay enti kalong ba habasai haba transparency lamundi sautrik o lamundi por arpo sautrik por sauji ngidon ka joint meeting apa ki food division team hagani ka jogi ka jaka banya taisi ki program bat kyu kijing don kam bagin batha na tournament committee bak under ka food division ka under 20 te yam daw snam nomar kidon na ka kidan kijing kanyong ki kijing ka bi ki kandu na ki club ki baper manong snam nila ya mentala lai snam ka under 24 division ndai namar bagidan ki jingkerpat niki namar bagi ki babun ki basa ka food division ki kami promotion but ki under 20 kila nang sankarta ki beran arpo snam ro gila poi benda sa arpuara flies nem kumta nilasya kerpang sangut ki above 20 ban register ha ka
fourth division jong ke man lagi team karisyon kalong arpusan mut ke si team but arfumut kila belum kedai bagi genuine under 20 but sangut ngin syaki above 20 ban ngin jidal stonaru barokh ki team lada ki barok ki players kinong ki under 20 nomor ba kadon ruka jingmentoy hakaba ya ka state team ru bunsen ni syai yo ina gini ki under 18 under 20 age players but Arvinio Trik kan sedang nak kani fourth division hakanika SSA Stadium kejongi nilai ru nomor banwan advance khmat ban be khmat yaki barokhoj bangila ban pendep kat kum kijing thumu hakanika ka kalendar kolomba kator kini tournaments jongka league arpo saw ngin pelong habro artali madan ka SSC Stadium bat ka MFA ground kermen ba ka MFA ru kumbaju kabaju kersan ini kan yarap ingi ro khani kenti namar sotra binya thu PVP ba SSC MFA ngiro kaju i kadau ka kos ba nginya kenti hi kanika sports and game kanika snong kanika nongba ka bi kijungi ya hadin ka under 20 ka ba nginya sedang do ka Arvinio Trik June lang ngilabot pa di third division kabangin sedang third week jong July, second division ka first week jong August, first division third week August ka Shillong Premier League ka boro-boro kia community kalong ba ngin sedang ka second week jong September but sungutanat panyathu ifi ba kumba pijutip na do hado 2016 kadika last ka bangila bat peloy ka Megalia Ambition Football Tournament nekum kani ka tournament mismo banong ba ngidon kam sibun ki kalinga fund finance bat pelong kani ka tournament but ka tournament committee bat ka palasyon khat kandai tarik sultanat bagilerai mentau snem ngin sa bat pelong do ya ka championship league kom nong out tournament hadin bala debut kingi ki division kingi football tournament ba de jong boro ki division na duko under 20 third division second division first division Shillong Premier League but kata championship league kom knockout kan long pat how bunai November arpo sa perlong gini grassroots tournament under 10 under 12 under 14 under 16 baru ka women's football manlaw snem tengilaya thir ngilaya tai ba kini kumagal ongi fi ka grassroots under 10, under 12, under 14, under 16 but women's ngin pelong hagapor kapagiliyo syuti bro kay school kemudah banay December ba January jong arpusan kani nga sa copy of hi bro kay kini ki kalendar jong mataw snem kanang mapila ban nyebut din bro kay mo nang ta susu kumagal ongi fi ngileray sibun ki naka tournament committee but kapasunat kanong ba namar banyo ki jingha naka Megalia Football Association bangi di bendon no ba barok ki coach ngi di bentip mentah ni Shillong Hajuai Haribhoi bat Sikiwi district bentip kanungut ki coach kidan long ba ni nak liang Shillong Sport Association mentang ngilerai nak tournament committee banto ki affiliated club barok hoy ba kin register ya ki coaches jong team jong ki hoy kila benar ki individual coaches ki ba involved ba kanong team ya kiro individually ni kerpa ki banwan sa association ban register kanang ban ngintip ya ka level ka jong ki la kilong AFC level lane B lane D lane A kumta tertel lane kum bagitip A B C D lane E level namar ngi deben tip kat kum kaneu te kabaham don kampat ngasukwa banyak tu ifi ba kai ka baka tournament kal committee kalarai kalong ba yam daw snem ngin sedang no batangi ki Shillong Premier League team SPL team bakin le no ka CMS bat CRS ang beri begini nilaya tho sa Megalia Football Association bahkan ailang ka jingarap ka jungi ang beri bat ki proses ban pendep ya kini namar ba
ka kanika Shillong Premier League kadon kaling baga Meghalaya State League but ter ka pois do ka I-League but week tournament ki bakambe dengan nado mentau snem ni kerpa di SPL team bakin le no ka CRS registration nado menta but sakawai pat na squad banitu ulang ba ki kategori jo ki coaches na ka banta kini ki division kalau kumba pile i ngaro la don slam hane ngai iba labon sisa ki coach ki qualified coach hakani ka jurisdiction jo Shillong Sport Association mentangi labu ba ya ka Shillong Premier League ki coach ki bala ban ke team ki bala ban pendan kami coach ki detang ki lais ki degi B and C AFC B and C B and A holder manong biang hakiki SPL team ki laban pendan kam tangki AFC A and B license holder nangta ki first division ki laban long A, B and C nangta ki third division, second division, fourth division but QA kim ngimlong restrict than hadu kata-kata ngim perking than hadu kata-kata ba ki coach ki dia qualified coach henry ni kerpat ni encourage pat bakini ki division ki berit ru khamtam hadu ki grassroots ki women's ba kin lele kat bala banyo di ki qualified coach pesno to hi habang ilong qualified coach ka jingmentoy kalong hi aki individually ki football players hi cylinder nakanika line ke baki sotanat maki ang ngidang sudap men kaniru ban pelong ya ka di license coaches exam hakani dak Shillong Sports ang ni po madan kaba ni instructor ko All India Football Federation lawan kumda sotanat benito ifi ba kajingyo jingkai nakamdaki coach hakani ka coach ka compare hi ban ya kitu kiba akhemele attend kum ya kitu ka course te kumta nginjin la pensilur ya ki team berkhoi larakiyo ya ki qualified coach kan no gajing mentoy hi nam taki players ki chuki tenga suka banong ba susuru long ba ngi ayo gajing patharu naka habede bi coach ngi gajing patha naka Meghalaya Football Association ba ngide ban ai ka jingtip sa ka Meghalaya Football Association yakini ki kejingdon jong ki coach jongi kumani ka karteng jong coach nang ta ke year of participation haki exam haki course ki jong ki nang ta kidan ki detail ki babon ki baka MFA kalbu but kadan ru hang ta kategori na do ka referees hado ki coach ba boros katang im ju kun mau hiban le kata namar ba ni habban ay ke activities report ke pamanla usnem sa ka Meghalaya Football Association kumba pitip ka Meghalaya Football Association kasi ay ka jingarap shaman laki district ki balong ki affiliated association na ki district akan ki jalla ka jumi but ngayos mo ba kilekren ba halor ki activities kumta ngiru na ka Shillong Sports ka activities ngidon ka bangin ay ki ki activities likalong detail ba jong ka Shillong Sport Association jongi ngimel jongi ngikermen ba kui ka association ro kinle kumta kanang baka kala ka Meghalaya Football Association kala ba streamline hakaba yadai bat kijing ai jingarap na kanyang ka state association susu pang suka banyak biang ipi kalong ba kumba pitip ka way ka slot ka don na ka first division but akan ka slot la don kiba ki affiliated club kiba tip bat kiba tho asingi ba ki kwa ban rung hakata ka slot handai ban shu ai kumto kanumlong but hakat tournament ko hakat kum kijing patha jong ka council meeting ka balasong haka khatsan trik jong banai jun kumta khat kandai tarik ke tournament committee ngile rai la deple ki detail bangin penpenangano da ka auction na ka benda ka ni ka way ka bagan slot jong ka first division but ngila pentip but ka ngile am tap snam makalalong kerki
kabak kani kajing play kalat kaldi kalong bay tang ya ki affiliated club jong Silong Sport Association. Hindi ko balaja kalong open hindi kalong open menta namar gi sutana padong ba ki affiliated club ru kilai sim interest ro kani ngamtip kanong hado kano ka tarik ke bakado kanong lamonde baginyai na kerben na fiki media ro ngin senang ya peteng ya kata kajing ya pedip hakaba kanika auction proses ngin pedep lamonde bat mano bandrung hak daka mega slot kepalai